Kapitan Enteng! Punay mo't ang nagpiksa ti uli na limabas sa tricycle, Maray. Wen nga rod, sapay nagpartak ti panagpataray na. Bawal ti panagpataray akasta kapartak, ken natagari at tricycle. Ay, matiliw kumadag iti kakasta at tricycle driver. Kunamlan asino da nga ari iti kalsada. Wen nga rod nakita ta kumakat no asino jay driver, ta ireklamo ta ken ni Enteng. Saan tamat ngamin anabigbeg, tanakabong jerupa na. Amangan mat no ni Kwarog. Mabalin nga isaw. Wen no, dagiti kakadwa na at tricycle driver. Apay, asino ti tantanawam di tatawa, Enteng? Dayjay nga rod nagpartak ti pataray na at tricycle driver. Si putak man alumabas, ta makitak no asino ta ungtak. Kunak no da kami laang kanyo marikwan ang tinakadlaw iti dayta tricycle. Uray si kamo gayam. Kinuadak iti barangay hall. Kasarsaritak dagiti tanod ka, hindi kilat alimabas. Ay na, nakiktot kami. Ay uray da kami nga rod kanyo marikwanang. Permi tikigtot may. Hindi nakiktot kami. Kunamay. Ha! Hindi si Marding Timiteng. Ha! Kunami manan! Enteng, sumardang kan nga agistorya. Madama akpay lang nga agis istorya. Tila manan ibagbagam. Ay, ituloy ko nga rodan. Gapo itikigtot may. Rimwar kami amin. Kahit nakita yo no asino jay driver ti tricycle. Idikwan. Ha! Kunami manan! Enteng, makitam to'y aklo nga igam ka, Ipang urko na ito'y kan no di ka pa'y lasumardan. Ada kumapay tuloy ti istorya. Ay, di mo ilaylayat at magano maidisom iti tuktok ko. Akal-kalbo lang nga din. Ala, ituloy mo ti agluto. Sana siya ti driver, ti tricycle driver ang nagpartak ti panagpataray na. Kata sino ngay nga raod? Ang mga numay sa kadagiti tanod mo at tricycle driver. Ay, awan ka da kami, kagawad. Amumi mo tadakas nagpataray iti napartak. Siguro, dayo dayi at tricycle driver. Day tatinas ka natakwatan, may. Ay, saan nyo nga ipalubos nga umay agbasak-basak dagita dayo at tricycle driver dito'y barangay tayaw. Nang runa dagiti awan disiplina na a driver. Sino ay ati awan disiplina na a tricycle driver dito, Chip? Jak nga rod ang mausap. Hay? Pero dyan na tinagan ti tuda tayo diti kabildatan. Nasisingpet tayo mo amin. Disiplinado tayo pa'y. Amo ka no asino dyan pasawaya driver. Ha? Amumon? Asino ngay? Ni tata ba daw? Di tataba daw? Kat isulang mo tinapartak ti panagpataray na dito'y kabildatan. Manungal daw adya nakitkita ni Tata Badong. Kastaya. Wen, ninanatuyang ati kanayon ko makita. Ay, yamat tayo dyan nga ungor ti motor. Bigat. Imbis taraok ti manok ti manggag. Ungurmet ti mangriing kadatan. Kasla ikarkaro na pa ay. Sino nga taday ta akaaruba ay? Kasla asidagla ang mat dito balay. Na, kaya sino kumati ka asit gan akaaruba? Damari tuyang kan pari badong. Gumatangak man iti kape ken asukar, Maray. Nasaya atay may ka, Maray. Damagak man laang ken ka, no am-am di agpatpataray iti tricycle anapartak, itay aldaw. Ay, Na, apay nga katawa ka, adda baro a tricycle driver dito'y kabildatan, Maray. asinaw, ay bagbagaam no am-am day a tricycle driver.
Tapno saan anapartak ti panagpataray na. Makadisgrasya ah. Ay! Ay! Bagbagam, ano am-amaw. No amok, talaga abagbaga. Mala, iyawat mukit din tay gatgatangak akapikan asukar, tama pa agkapay. Masapa ak arumwar ita. Inteng, adda tricycle di tasangwanan ti balay da maritoyang. Wen nga raw. Ti kayat na asawan, ni badong na tinagpaandar iti tricycle itay parbangon. Tapno disturbon na tayo amin? Ha! Kayat naapuyatan da tayo amin. Saan gayam anasaya at akong pare day ta apari badong ah. Ay, wen nga rod ni mat marito yang jerimwar ija balayda. Na, nagdugan iti motor nan ah. Kat pinaandar nan jay tricycle. Na. Pinapanisbus nan. Na. Ay. Nagpartakon ti panagpataray na. Na, kayat nan sapay apataya banjay tricycle. Isugayam tinapartak nga agpatpatara iti tricycle ah. Wen nga rod, na naglukon day jay ako marek. Chip! Uy, magaling ka, Chip! Abay aya. Awan pa imot pa sa hiraw. Nga mangriringkan. Adamutan imuna iti pila. Anya? Imuna. Kat no sakti umuna iti pila. Kita mo. Sino ti akin tricycle iti dayta? Nakita mo latan nga dadita umuna apila. Ay, aglalaban tayo no kastoy lang. Sana mabaling nga da umagaw iti pila. No sino man deta na lastawg. Makaraman kanya. Rumor taking kuko iti tricycle. Anya ngay, naglalaban tayo. Wana! Siya! Siya ti akin kukwa dita tricycle. Ha? Chip! Ninanatuyang, mate! Siya nga raw. Awan lat sa balin nga aking kukwa. Bakatan mo, Chip? Alangan nakalabanan ba ita? Sobran na senior citizen? Ay, abay ngagpasada ka pa ilang nanatuyang kat bakbakatan kan. Nagkuna bakit akaun? Ha? Napigpig sa akto pa ingam da kayo nga agpasada. Angam sakti umuna iti pila. Na, kita day ta kalukwam kwaraw. Kaya mo kiding nga unaan ti bakay. Siyak ti umuna iti pila. Ha? Awan respeto yo iti bakay. Chip, paunaan taman langay. Mare, nimot gayam marito yang jay tricycle driver anapartak ti panagpatpataray na. Wan maray. Na agasa. Big-bigat apaandaran na jay tricycle na. Kunak ano siyak lang ti makangkangag iti dayta. Ay, urayak lang mariing anak kasapsapa. Apay, awan ni badong nang agpasada aya. Saan sapay nga minasimbang pag. Tanga maray. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ka. Na, Ay, marikwanang. Ada pa panam aya. Ay saanak pa'y nga agudong maray. Ado pa'y tilakok. Saan kayo pa'y nagluglugan dito yung tricycle ka? Da kayo pa'y mat ako kumarig ti din na kaya tiaglugan. Gumuraksan. Na. Ay, kat nairanamot nga may nga awan ti papanan may, maray. Agpilpili kayo kit dia. Iti pagluganan. Ay, saan ka agumura, marituyang? Mapanak lang agkitan iti sa bali a pasaheros ka. Sige, dita kayaw. Na. Na. Pinapanerber naman ti tricycle na. Pilitan na takit din nga aglugan. Katawan nga rod papananta. Kan maysa, delikado ti aglogan iti tricycle na. Kita man ti panagmanmaneho na, mare. Pirme, apatapukan na ti kalsada. Mapan ka no mangkita iti pasaheros na. Asino ngay nga tatimayat nga aglugan di ta tricycle na mat? When asino man nga aglugan, nauman nga agbibiyag.
Kapitan, sa dino ti papanam, Kilat a pinayabanak ni Apo Mayor. Ada kano emergency meeting may akakapitan. kay magmagna ka nga agpailay. Saan Agur urayak nga ron iti pagluganak. Aglugan kan dito'y tricycle ka. Mabalin nga agluganak. Apay kit dinasan. Agap apura akay. Jak mabalin ti maladaw. Ay kit intan kapitan, tapno makadanon ka adagaw ijay papanam. Chip, adama man ang pasahiros ni Nana Tuyang nga intulod na. Sino man nga tan tinalilaw na. Partak na. Apo, nagtapo kan. Ay, uray kabat-batuan ti kalsada. Kan lika-likaaw ngam nagpartak-latang agpataray. Kasi ti pasahiros na. Sigurado apirmi ti nervyos na. Ay, may kadinting di kagbat-batay. Ay, si kamot kapitan, nervyoso ka launay. Nagpartak ti panagpataray mo. Mayatay niya, kapitan. Mabiit ka makadanon ni jay papanam. Lisyambit adag iti naunag nga abot-abot ti kalsada. Awan ti lisi-lisay, adulamay. Ay na. Uy, Kumpit ka laang, kapitan. lisyam day ta kapitakan. Aha, adulamay. Sus, na parisya ka na kun. Pulbos mo na. Narugitaan ng tibadok. Kasano ak pa ita sumango kini Apo Mayaw. Kapitan, kumpit ka. Kumpit ka man. Apay nga, gungun ti tricycle. Ay, sus. At dan samot may ikat atur milyunan. Sarden mo pa'y nga ron Api ngay sarden ko ngay kat agap apura ka nga raw. Saan na tornilyo ti may ikat maray? Anya ngay nga raw. Ti sidecar ang nagluganak. May sinamitan. Ay, umikan, kapitan! Di kang batbatay! Kwaraw, tulungan dakman, nabati ni kapitan. Nakabat siya nay. Ijay salugan, pati ijay sidecar kaw, nabatay. Ay, kasimot nga angkal ka. Sana nakadano ni Jay Papanan na. Intay tulungan nun tanay agdirdirit sound. Ay, nagturungan ngayon ti sidecar mau. Biro kanyo Ay, Di kita ni ti kasta. Napay asaan? Kat duwata mapanmang biraw. Apay akarama na manoy. Madi Asino ti chiptanod di tawi? Ha? Ay, sika. Kay, asino ka? Tanod na. Ibabaon ka at tanod ka, iso atong palan na. Wun man langay. Ayan mo, kapitan! Woo! Ay, Woo! apay ngagpukpukaw ka. Tapno mabirukan tan ni kapitan Nagmayat ti sisik kawilam di ta ngagpukpukaw. Magnaka at agbirok ta. Nya matay. Nabannog da tao kay. Sige nga raw. Pukawan talangan ni Uncle ka. Isumay, nalalaka abirukan. Kap! Kapitan Inteng! Woo! Uncle! Ha? Simong bat? Ay, umay ka. Inta kita sa dino ti ayan na. Ay, kapitan, kunak no nataykan. Si bibiyag ka pa'y malagayam. Nagluko kan. Kasla kayat mo amatay ti tao. Sang-sangitan nakpayin. Ay, Na- si bibiyag ka pa'y malagayam, kapitan. Tagkatawa ka man nun. Ay, di mo gayam kayat ngagsangitak. Ha? Di agkatawa akta si bibiyag ka pa'y. Ang kinapudno na, kapitan. Agkitawak iti dispensar, gapo iti naramit kaw. Kasano nun nataya kon? Di awanan ti kapitan nyo ang nagagat ka na anaws. Isungarud asuray, bayam. Itatasim mang puetan ni badong kaw, isaw ti agdrive iti tricycle. Tiaramidak langang, agyan iti balay. Nasaysaya at payday ta, marituya. Saanan nga agmaneho iti tricycle ni Marituyang. Tadi nagayam ammo ti agmaneho. Agluto lang matiam mo nang aramidan nga men. Nay, Ah, unay maten ang nagbuntog dahi ta tricycle, Mare. Kasla makipamumpon. sino nga iti driver?
Kaslamat ni pari Badong. Nay, aywan. Ay na, no nagpartak ti panagpataray ni Marituyang. Nagbuntog mo't unay ti panagpataray ni Kabadong. Wen nga rod Ay, kayat kun at aglugan iti nabuntog. Ta sigurado ang makasangpetak asi kakaradkad iti papanak. Wan maribanang, husto launay ta imbagam. Ay na toyang. Saan nga inapuraan ti panagmaneho? Tinaskan, jay kinatalgad ti pasahero kan driver. Ala sigay! Ditan pinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.